Ekskurzija Srpske dopunske škole iz istočne Francuske. Ajmo jedan aplauz za nas. Verdan 2019. I da vas čujem. 3, 4. Bože pravde, ti što otpro do sad nas čuj od sad naše i od sad nam budi spas, moćnom rukom vodi, brani budućnosti. Najjače! Bože, spasi Bože, vi srpske zemlje, srpski rod, Srbiju nam Bože, ni moliti se sav naš rod. Srbija, Makedonija, Balkan.